ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ. ирӯз навори каравано ҳай. Фақат караван тамошо кунен, роҳат кунен. 23 апрели соли 2025 шумо дар канали Саудо ТВ қарор дорен. дӯстони азиз, барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. замин, мошини хона чизе боша рӯй кунен. навораҳои баъдина дар ютуб, дар тикток ва инстаграм реклама мекунем ва дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонем. ирӯза навори мо навори мошинҳои караван ай бача азиз. Астра G караван, Астра H караван, Астра F караван ва сета мошини чужои аз ҷумла Kia рӯй кардан, трактор МТЗ рӯй кардан ва мошини советский ВАЗ-2114 рӯй кардана 7 донаига караван қабул кардем. тамошо кунен, роҳат мекунен. агар шумо караванхар бошам, караван гарин арзона тамошо кунед баша азиз. ба хотири пешрафти канали ма Саудо ТВ навор дар лайкора биҷиқена. дар ҳамин канал ҳози подписатсия кунен. хирсанд мешем, навора сар мекунем бардор азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузоперевоз кишад тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунен. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин Kia K5 фурӯшӣ. ма да Kia K5 рӯй кардан ки солош 2020 сол мордаш гарини зур, гарини маъқул шид, неки сум нарасистай. солош 2020 краскаи сиёҳ. айни ҳол дар Душанбе нахаду қарор дорад. бензини холӣ, объёмиш 2, коробкаш автоматай. алишам мешава. бо квартира дар Душанбе боша алиш мекунем. мақсад квартира қимат боша болои сумтон метия акамон. Kia K5 2020. нархи Kia беҳад нархи зур. мақсад ба нархи арзанда 260 000 сомонӣ мегӯяд. дар 260 000 мефурӯшаш. автоматикаи объёми 2 хати. маълумоти пурра рақамҳои 2 номер Торикистону Русия мегзорем. худотон занг занед. алиши ба квартира дар Душанбе марамат кунен, занг занед. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. ВАЗ-2114 солош 2013 ҳай бардорез. нигоҳ кунед, 2013 сол мега. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, толка бензини холӣ. хуб баъдан объёмиш 1.6, коробкаш механика. мошин мега старстоп дора, ҳуҷҷати 1 сола. хуб 1 моҳ пеш пашти кадем мега. фақат харидори аниқ боша, бия айпеш бина. бо камтар савдо дора. 50% тонировка дора. дискоҳо оддӣ нест. моториш 1.6 политсейский беҳад. мошинча мақсад зур, тоза. аккумулятори нав 1 та мега. тамом дӯстон. нарх 32 000 сомонӣ. дар 32 000 сум ҳамин ВАЗ-2114 2013 мега солша метавонем бихарем. мегзарем ба сеюмин трактори фурӯшӣ. ҳамин трактора эълон мекунем. далши ба қисми каравано мегзарем. баъд роҳат кард тамошо кунем. кадомитон тракторхар ҳастен, трактор МТЗ 80 мехарен. анаи дар ноҳияи Темурмалик нархаш 70 000 сомонӣ. ай гарини арзонаш кардан ки савдо шава, срочно сум дар корай. барои маълумоти пурра рақамҳои дасти WhatsApp мегзорем. худотон дӯстон занг занен, балоноша бинен. пашти нав, ака пашти нав, нав па нав ай хулос. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балони пачкаи нав. передок дора. статер хати заводид мешава. трактори холӣ. хуб бо нархи 70 000 сомонӣ дар ноҳияи Темурмалик.
маълумоти пурра занг занен, лайкҳоро монен, дар канали ма ҳози подписатсия кунен. ҳами чизе дорен роӣ кунен наворҳои бадина дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм ва дар якчанд сайтҳои дигар рекламагузорӣ мекунем. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. чизе ки роӣ мекунем, ҳаракат кунем, видеонавор карда роӣ кунем, наворҳои бадина рекламаи хушруш мекунем, ба зудӣ мефурӯша метем. оиди трактор худотон занг занен, лайк, поддержкаву подписатсия кунен, далши наворора ждат кунен. кае ки мо навор кардем смс шумода дӯстон мерава. маълумоти пурра оиди трактор занг занен. мегзарем ба чорумин астраф каравани фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки кузови универсал караван. солаш 1996 мега. далши адресро гӯш кунен. солаш 96 шаҳри Душанбе, бензин плюс газ, каравани сафед, объемаш 1.6 коробкаш механика, срочна фурӯшӣ, мотор нав кадем, хоб 1.6 инжектор, аккумулятор хоб нав, хадавоиш нав, ҳуҷҷат нав кадагиум, мошин қоидавӣ, ҳар рӯз мегарда, краска талабай камтар, тамом. солаш 93 ай, ҳолни 96-ш кардагӣ ай, савдо ҳам мешавад. дар пеши мошин савдо дора. харидори аниқ бошед. дар рақамҳои ватсапшона мегзорем. аз номи канали мо Саудо ТВ дӯстон занг бизанен. маромад 22000 сомонӣ каравани 93-96 кардагӣ. мегзарем ба панҷумин Opel Astra каравани фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки соли бароириш 2006 сола. дӯстон азиз, номери транзит, краска тоза, толка бензин, объемаш 1.8, коробкаш механика, 1.8 Экотек ба фикрам. хоб далши суратроша тамошо мекунем. бензини холӣ будааст. срочна ҳуҷҷат утилизатсия дора. краска тоза, номери транзит, ҳолати хуби техникӣ, нахаду фурӯшӣ срочна. нархи 53000 сомонӣ. дар 53000 мефурӯшаш. кадоме мехара? аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. ҳамиқа ки механика 1.8 толка бензин успет кинем бигирен. рақамҳои ахираш 6164 Экотек будааст. мегзарем ба шашумин Opel Astra каравани фурӯшӣ. абача каравана бидам биги 98 солай. диго кунен чӣ хеле арзонай. мор дара бинен, роҳат кунен. хоб 98 сол Astra караван, шаҳри Душанбе, бензин газ, объем 1.6 коробкаш механика, краска тоза, ҳолати хуби техникӣ, нахаду мошинча беҳтарин ҳолат дар роҳ қарор дорад. нахаду хулас 4 баллон дора. хоб 100% 4 баллон, мотор 100%, хадавои 100%, гази евро 4 плюс дорад, бензин плюс, гази евро 4. камбудиш мега хоб ҳуҷҷат надора. мотор 100, хадавои 100, гази евро 4, 4 баллон 100 будааст. камбуди ҳуҷҷат буд шидагиай. срочна маълумоти бештар дар телефон 45000 сомония бача 45 та мегири, 3 та да ҳуҷҷатш мекунӣ, мешава 48 та. бо арзонаш мекунам. барома занг биза. мегзарем ба ҳафтумин Astra каравани фурӯшӣ навбатӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузови караван, солаш 1999 сол, шаҳри Кулоб. бензин газ, объем 1.6 коробкаш механика, срочна фурӯхта мешавад. мошин ҳолати хуби техникӣ, да қарор дора, утилизатсия дора, ҳуҷҷат дора, мотор ягон раз худ надора, 100% ҳай, муомила дора. харидори конкретни боши, занг биза, биё ай пеш бин. мошина маълумоти пурраша бо чахчах мекунем. нархи мошин 53000 сомонӣ Astra караван. бовар кунен, ҳар як караванои навор мекунем, дам мегирен. хеле караван дар сомонтеҷа нестай. мақсад хит кардена бачако азиз. ду рӯз хонаҳо, як рӯз мошинои арзон мешава. ин канали Саудо ТВ дӯстон якмин канал дар рӯи оламай. Саудо ТВ номер 1 мега. ин хеле активни канал.
این خیلی کانالی که خانه های ارزان، زمین های ارزان، کوارتی ارزان، ماشین ارزان نوار کنن نیستای. میگذاریم به هشتمین اوپل استریف کاروانی پرستوی فروشی. اوپل استریف هستی که در کوزیفی اونیورسال سالش 1997 سال در دوشنبه گاز بنزین نگاه کنید خیلی ارزان است. همین نوارش میکنیم بیسون باشین ماشین میخریم بچه عزیز. بیام یک گوشش کاروبکش مکانیکا. واتساپ شون 4 تا 1 اخیرش میتونین حوزی زنگ بزنین. موتور 100% خداوی 100% کاروبکا هم 100% 4 بالونی نو میگه. بیام یک گوشش پرستوی سولونا حجت نداره، اوتیلیزاسیا نداره. 30,000 سومونی. در 30,000 سومون میتونین همین کاروان حوزی زنگ بزنین. از امی کانالی سعودو تیوی سلام برسونین. خلاص اکا خودش خید میکنم. 4 تا 1 اخیری واتساپ شون زنگ بزنین. 30,000 گاز و بنزین یک گوشش مکانیکا. دوشنبه در 97 سالای. کاروانی اورجینال نیست. کاروانی پرستوی استراجی کاروان نه. اوپل استریفی کاروان. بولوش ابینه رو شد کدورا. میگذاریم با نهمین استراجی فروشی. استراجی کاروانی سفید است که سالش 1999 سال شهر دوشنبه. گاز و بنزین ابیوم یک گوشش کاروبکش مکانیکا دوستان. اوتیلیزاسیا داره، حجتی سولونا داره، ماشین در حالت خوبی تکنیکی نخدو مورد فاسون کراسکای زور. نمرکو پدرکا 6199 2x01. خب سالن توزا چخلوی زور. خب بعدن 53,000 سومون نرخ کراسکای توزا ای کراسکا خداوی دوستان. بعدن دوشنبه در 99 سال معلومات برا زنگ بزنین برادر عزیز. لایک رو امونین در کانال ما حوزی پادپیسات سکنین. نواری پگاهینه انشاءالله نواری خونه های دوشنبه میشوه. ای دوشنبه خونه خر باشی پگا 24 اپریل میشوه. نوارا تماشا کن. خونه های ارزانی دوشنبه. ای کتلوانا میمونیم. خب ای پاتیکه های میمونیم انشاءالله. خلاص تماشا کنین یگان خونه میخرین. میگذاریم با دهمین اوپل کاروانی فروشی. اوپل استریف هستی در کوزیفی کاروانی کیتایسکی پرستوی. سالش 1997 در دوشنبه با نرخ ارزان. گاز و بنزین 1.6 کاروبکش مکانیکا. سروشنا فروخته می شود. حالت خوبی تکنیکی نخدو بهترین حالت. خب با نرخش ارزنده. این ماشین فقط آدم دا پول میتمیگه. مقصد رنگ خر کورش میفرمانی و آدم بار میکنی و بار میکنی و خلاص کم رس خوده که زور. خب دوستان نوار تمام شد. این کاروان 39,000 سومونی. های دوستان معلوماتی پرد در رقمشان میتونین زنگ زنید از امی کانال ما. نوار تمام شد. باور میکن نوار معقول شد. معقول شده باشن نویسین که سعودو تیوی نوار معقول شد. بعد لایک بچخین برای رکلام مراجعه بکنین. رحمت به همتون برادر عزیز.